Sa wu say nipa na bia ka okura edan ye odam ana bibi nti na wodi na chidia eno nya love na eno so ye fa nware wo ye bema me se hwe ho asanu akofa ye ti amani abre ne say ye wo superstars me bra omo fa enama enye omo so nam eye fem bi a wo nti sika bi a wo nti no akofa sa ware no enko nche. Hello, I Xposed GHFM Ben Bros. Bomb. Once I make a bomb and patch on subscribe. No be sunya be share. Etom ko no anya biahe. Bomb pa patch on name Salinko. One of the finest actors in Ghana. Sinikani onim sinika. Or sinikani onim sinika. Na say onya marital problem kakra. Ana the marital problem na emobo. Ya cry tete say no de ne yire no flantic baby we ko bia my wife here na panifo ni bi connect na wife no edu baby na ne yire say na say okra say onye obi asa a ne yire ni ja na na mo sa na say last week ne see ne say ne yire na san ko ware we dey fresh boy o hwe guy na who say yes ne yire onim nia no pe me nka say acting yo ba no onim nia no pe. Enti wo hwe pictures na any video na atwagu na wo se wo ba no no gina ho no wo ba no ye kaso yo ba guy no so ye guy pa na when am pesa me no e cha se mi kakra hwe de bia me ka bibi me say enam bi wo ho a enye wo nam enam bi wo ho a wontimi fa wo se nche e de na America ukofa oba obro so a wo ye niama you are not supposed to do, because Obano ne level ni higher than you. Yeah, ma any meme me pamocho yamfa your size. Make your size. I'm not talking about age, but wow show dibre. Any sen ya wutie ya when him say kokuwe na oba fresh girl say me power dwenhu mienu. Ebia ukura fresh car. Ya no hu o se o me fele mbato dwenhu mienu ya car nti na oba wo ya oba so na kura heavy car bi na be ma no o so opa bia wo car nti na oba ni ame pa cha na se ofa oba na be ma o ye wo size a uni problem in life utimi go smoothly abrabon ye smooth man because there's no stress in the marriage. Aware before you marry you need to become what we call friends. Friends means I will take you as you are, and you also take me as I am. Say ye me anu ni yetimi hu saade we ya ye betimi akwa ache. And now for so binim say me fere also fere me. Ne how no betimi aka ache me so betimi aka ache. And no should be the basis of what marriage. Na saade ni ho na bibinti na meba na maba na ya ware dia ene adue. Because obi who was oba ne to eto etimi yira ma hu bi da. And then to yetimi kwa twitwa nan no say sika etimi fi ho adwuma kwa etimi fi ho. What do you really hold about that woman or man? Wo yira na wo kunu na wo de nam ho no tira ho na bisa se nti eyi bibia fi wo yire ho ye fa say yawe bi na ye na will you still love the woman? That should be your thoughts. So who say nipa na bia ka okura edan ye odam ana bibi nti na wodi na chidia eno nya love na no se yemfa nware wo ye bema me se hwe ho asanu akofa ye ti amani abre ne se ye wo superstars me bra omo fa enama enye omo so nam eye fem bi a wo nti sika bi a wo nti no akofa sa ware no enko nche because oba no motive no de bae no enye wo no baba bra wo enye do bi odo na mum oba because you are famous or you have money. Ba obetie mi yie no kofa oba ana bema sebi oye o caliber your class sebi ye bo brabo ma munyina mu du ba bi na sika ne ba amani je wo a wutie mi ema eto oni wanim wo a wutie mi ema ka eni wanim wo a wutie mi ema adwuma papa bi ni wanim ni ebedi wanim ni se nipa na makofa ne medona na ema sebi atopa buo bi asio sister otimi bu atopa bra otimi bu atopa 3 hours emma enunti enkoware nipa no onko di sa de ne tina ware nipa na waso ba hye oti na make no
fa obi asabi inwardly you love the person for who the person is because nipa yesesa some do for who you are I always cherish you but then say bibi ntina me do we do baby na ade ni hu ameko I expose GHFM members so sham na frame ya me just man bye bye.